Din hija l-poddata numru 617 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand il-kapitlu 13 flimkien ma' Digby, Feds, Young Sons u JC Fever. Biex nibdew illum Aiden. Kif l-istorja ġiet magħluqa u l-istorbju ntela skit bħal-lejta ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li jien jitfit mal-mura tal-kull fil-ħodu nħares f'għajnejk u dejja jirtodu nimxu l-modija fejn ninsew kullu ġie se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma' nafs insir ħares trid f'għajnejja sift il-melodija u ktibta bil-bissima fir-rima se nsemmik ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb nimxu passi bħal tal-iljun intl il-maġġeri u kien il-vapur memx ħin mitluf bik nagħlaq it-truf ser ngħix għanixxel u mmut maddija x'ħin nelbu bil-mistħija hawn mim l-imħabba u bagħdija ċans wieħed biss illi la 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 se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma' nafs insib ħares trid f'għajnejja sift il-melodija sima fir-rima se nsemmik ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik u maħmura ta' kull flaxija ħares lejk wadit tifra fina hawn se nkun nistennik naħseb fik Naħseb fik minn Aiden tlaqna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 617 f'din is-sensiela llum u sibu l-poddati l-oħra kollha permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn isibu wkoll anke tarif dwar il-poddata partikolari tal-lum sintendi. Apparti din li għandna kemm ftaħna biha għandna materjal kollu ġdid nistgħu ngħidu din il-ġimgħa jew tal-anqas ġdid għalli din il-poddata anka jekk uħud mill-esponenti diġà smajnihom drabi oħra f'poddati ta' Mużika Mod Ieħor. Pal per eżempju dawn huma l-kapitlu 13 kollaborazzjoni oħra ma' Digby din jisimha Tweġġanix. Tweġġanix wara kollox kontent stess li ġadni nsir tal-għadi ma naħlef għak l-iskur biex la ndur bħal-billu li nikteb nozzu l-lum il-ħoss jirkjeb il-fum nishtiq illi kelli dan id-don l-inżom din ir-rabja ġewwa fija u li ma nfottix ħol temperament frakass u volatili bħal-gas inkun espost għan-nani radikal madwar dakin u naħlef li ma nimbidel qatt lebda manager senjur minix u bla kontrat rasi ma kabbax bil-posta ħallej tlat tisimna naf li ġerem ma li qatt ma ftaħart u din timmarka l-10 sena li tajt ħajti għal-kidba niprofa qatt ma nifissa l-soċjetà rid nisbieċa madwarna kollox jispiċċa bit-tama nerġa' nqumu u ndurru lejn xulxin valuri rejali tintenedani għatani mhux din id-dinja infami f'sali bit-toroq kruċjali lu ċifru qatt ma beżani
nweqqux diski tagħna x'maħniex kummerċjali għal daw kollha li qalu li aħna minn ġejn li friħali ħadd li tiġu mitmuwa tal-falenu fuq il-medja soċjali. Dawn il-momenti kruċjali sir taf minn huma dawn sħabi l-ftit lejali l-katafi saru memorja mentali għal dak li qalli mhux kapaċi l-ebda sifur din l-imħadda ta' trasi li nagħmlu biss bimħabba mhux biex insir popolari ħafna minnkom ma femux għax beqgħu l-valenu minn wara dari fiċċile għax jafu illi neqleb kamienu doppja l-kasi biex nipproteġi dak li għandi ninsa reliġjon u xallirni ma ħadd ma għandi naħseb illi nsir xitan taħseb illi faċli tikkumbatti waħdek lilek innifsek tipprova x'tifhem ħala madwarek hemm min qed jipprova jkisrek biss jiddependi minnek u nammetti ngħid illi nifmek jista' donna stifla żrab illi l-ġulxin naflek badna l-istess toroq imma mhux l-istess passaġġ dejjem mażil titriqiet sal-unika ħaġa li naf għal dawn kollha li qalu li tlifti triq tajba. Tiġġudikax kif fuq kif tidher il-faċċata rajt 13 il-kapitlu l-istorja kienet ċara il-konnessjoni tat li dawn nixel fis-sewwa enerġija pożittiva titfixxema tal-edewa rasna l-fuq wasalna bil-ħila tagħna tir wieħed nolqot il-qalb meta nispara rimi ġewwa sentenzi nikkumbattu l-ħajja saqajna mal-art iżda niġru fit-tlajja il-mibeda tini s-saħħana u l-ostakli meta jiddubitaw b'tagħmel il-mirakli il-giddibhom lu qasir meta tisħom il-kitla il-verità ssir ġisem lejjed li fil-wiċċ jitla ma ninħebiex wara swaba jew titlu ningidem kunċerti nibżoġ ġoħar kannibal l-irġulija qatt ma rifset li tħuha fil-bżonn biex tidher sabiħa x'taħt qiegħda titqalla x-xogħol kapitlu detta. Kuna fil-li biklimek intlema tweġġanix wara kollox kont l-istess li ġabni sir tal-ħadi ma naħlef qatt l-iskur biex l-għada ndur bħal-binnu li nikteb nozzu illu il-ħoss jirkeb il-futur. Kuna fil-li biklimek intlema tweġġanix wara kollox kont l-istess li ġabni sir tal-ħadi ma naħlef qatt l-iskur biex l-għada ndur bħal-binnu li nikteb nozzu illu il-ħoss jirkeb il-futur. Weġġanix mela mek minant il-kapitlu 13 u id-digbi. U din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor fl-dinja Toni Sant issibuha wkoll permezz tal-YouTube fejn tistgħu tagħmlu subscribe u jekk tażlu wkoll dik il-qampina hemmhekk tirċievu wkoll notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor. Issibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter u l-Instagram sintendi ma l-moti preferit tiegħi l-kuntatt jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Naddu għal silta oħra. Anqasija l-ewwel waħda minant f'dawn ix-xhur, fil-fattija t-tieni waħda minant Federica Giallombardo li tirrekordija bħala Feds badata fir-Renju Unit, din isimha That Switch. Was it ever really real for you? Did you ever want me like you used to say you do? You run from confrontation, I hide my expectations of you. 'Cause I've been foolish, thinking maybe we can make this last. I've been through this way too many times with you. So go ahead and flip that switch. Say you love me, now you don't. Go ahead and flip that switch, 'cause our love turns to dust. That's the end of us. That switch had me fucked up. Kept me guessing, holding on to silly things like how you met my mom and cried a little tear. Told her that you got me, finally got her thinking I'd be happy. It was all in vain, everything you said, it turned to red. 'Cause I've been foolish, thinking maybe we can make this last. I've been through this way too many times with you. So go ahead and flip that switch. Say you love me, now you don't. Go ahead and flip that switch, 'cause our love turns to dust. That's the end of us. That switch had me fucked up.
So go ahead and flip that switch. Say you love me, now you don't. Tell me that you flip that switch. 'Cause that's the end of us. That switch had me fucked up. That switch mekmela minant Feds. U għonek ikun tajjeb u koll l-infakarkom fil-rabta li għanna ma' M3P, il-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. U raġuni ta' dan hija li huwa emmek per esempio fejjena niftakar minija Federica u d-dettalji dwara u anka wara li kunu għaddew ċertu snin. Per eżempju, anka dan il-grupp illi ġej jissaw, il-grupp il-ġdid li huwa involut fih dan il-ġenwis li għamil kuntat miegħi biex propju jixbidli l-attenzjoni lejn din is-silta ġdida ta' Young Sons jisimha Soldier On. mela minant Young Sons. U biex nalqu il-poddata tal-lum ukoll għandi xi ħaġa li irċivejt dwara wkoll permezz tal-Facebook din id-darba minant il-reġista tagħha hija kollaborazzjoni internazzjonali mhijiex bbażata Malta. Il-reġista huwa Keith Zammit. Is-silta hija tal-kantanta JC Favor. Din isimha Breaking Barriers.
I used to think until I realized the truth. He was in love with no one else more than himself. All to understand. Acting was so good while posing like a gentleman. To impress his friends, faking his image was his plan. Behind the scenes, he's like a beast no one believes. Listen to my plea. I was lost, my love was blind, I couldn't see. Stuck in time, afraid to change the slave in me. Treated badly, losing all my self-control. But that's history. No more heartaches, I've got back my dignity. Found my comfort zone within the real me. I was strong enough and got what I deserved. Changed my destiny. Standing tall again, building up my self-esteem. Resume my walk of life, avoiding hurdles was my dream. Breaking the barriers was the key. Regain respect. Finally, I'm free. No way going back, the nightmare's over once for all. But the lessons learned throughout my life will carry on. No one will ever change himself, it's crystal clear, unless heart beats well. No more heartaches, I've got back my dignity. Found my comfort zone within the real me. I was strong enough and got what I deserved. Changed my destiny. I was lost, my love was blind, I couldn't see. Stuck in time, afraid to change the slave in me. Treated badly, losing all my self-control. But that's history. Breaking barriers. Breaking barriers. Breaking barriers. Għabel Breaking Barriers ta' JC Fever b'klim ta' Kid Zammi taħna ġejna f'tmim ta' poddat oħra f'essenzjala ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Għabel nħallikom fakarkom bħal dejjem li d-dettalju kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u nossib ta' konfuskom jena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.